Muraho muri kumwe na Asma Sonia, ngiye kubereka ubundi buryo bateka inkoko bitewe n'uburyo ukunda inkoko. Hari ubundi buryo bwinshi watekamo nzagenda mbereka. Uyu munsi nkaba nateguye iyi nkoko, murayibona ahangaha. Hari ifarine, igi nabanzije kurimena kugira ngo ndebe ko ari rizima, ntabwo narimenera hejuru y'ibyo ngiye guteka ntarabanza kuripima ngo ndebe. Ahangaha dufite soya sauce, aha ni tungurusumu ziseye kumwe na tangawizi. Tangawizi urabona yahinduye ibara kubera imaze umwanya nyiseye, ntacyo bitwaye. Iki ni ikirungo cyitwa coriander. Iyi ngiyi ni corn flour, murayibona, wayisanga mu ma alimentation ahantu hose ibihari. Iki ni ikirungo cya turmeric. Iyi ngiyi ni turmeric, nacyo ni ikirungo cyiza. Iyi ngiyi ni black pepper. Uru ni urusenda rwa paprika. Udakunda urusenda si ngombwa ko warushiramo, njye nuko ndukunda. Uyu ni umunyu. Ahangaha ni indimu nakuyemo amazi yayo niyo ndi busukemo. Indimu ebyiri, imwe ibihagije. Iyi ni ifarini. Ibi byose rero ngiye kubishira muri iriya nkoko yacu, mbivange, noneho mbibike nk'iminota 30 ibirungo birimo gukora marination. Ubwo rero twarangiza iyo minota 30 ishize, turaza guhita tuyikaranga mu mavuta. Iba ari inkoko iryoshye cyane nziza, namwe muraza kubibona. Ubu ngubu turatangiye, ngiye kuvanga bino birungo byose hamwe. Iyi ni inkoko, ngiye gushiramo soya sauce. Soya sauce ushiramo nk'ikiyiko kimwe. Icyo ni ikiyiko kimwe cya soya sauce. Ngiye gushiramo n'igi, murabona ko nabanje kurimena, ndashiramo igi rimwe. Ngiye gushiramo ya garlic, ariyo tungurusumu kumwe na ginger, tangawizi. Tugiye gushiramo amazi y'indimu. Iyi ni ji y'indimu, nabanje kuyikura mu ndimu kugira ngo mbone ihagije. Uyu ni umunyu. Umunyu turashiramo mukeya, ushiramo nk'agace k'akayiko kubera ko no muri soya sauce haba harimo umunyu uhagije. Muri soya sauce ndashiramo agace k'akayiko. Hari uburyo bwinshi bwo guteka inkoko nzagenda mbereka kandi muzabyishimira. Ngiye gushiramo coriander, ndashiramo gakeya. Iyi ni coriander powder. Ubu ngubu ikintu turimo gukora, tugiye gukora nyine marination ya chicken. Iyi ni turmeric, ariyo turmeric. Shiramo gakeya, agace k'akayiko. Tugiye gushiramo agasenda ku bantu bakunda urusenda. Iyi ni paprika, ndashiramo agasenda gakeya. Ubaye utarya urusenda si ngombwa, ntabwo urushiramo. Ngiye gushiramo black pepper. Turimo gukora marination ya chicken. turaza kubishira muri frigo iminota 30
tubikuremo. Tugiye gushiraho ifarini fla, turashiraho ubuyiko butatu bwa fla. Tugeze kuri ya corn flour rero ushaka uyishiramo cyangwa ntuyishiremo kubera uba washizemo ifarini, ariko ngewe nkunda kuyishiramo. Ndashiramo akayiko kamwe ka corn flour, ariko ubaye utayifite wakoresha ifarine gusa. Kadushiremo akayiko kamwe n'agace birahagije. Ubwo tugiye kubivangira hamwe byose, tugiye kubivanga byose buryo ibirungo byose bifatana n'inkoko. Turabibika nk'iminota 30. Urabisiga neza bigafata ku nkoko. Iyi nkoko iraza kuba iryoshe, namwe murabibona ibirungo byagiyemo. Ushaka wanayimaza n'isaha. Marination y'inkoko hari n'abayiraza muri frigo wayishizemo ibirungo byose ukazayiteka nk'ejo. Uko imaze umwanya wayishizemo ibirungo niko n'ibirungo bigenda byinjiramo neza. Ariko kubera ukuntu ngewe ndimo kwihuta, ngiye gukoresha iminota 30 gusa bikarange. N'iminota 30 ibihagije kuba ibyo birungo byafashemo neza. Urabona ni sawa, ibirungo byafashe neza. Iyo rero ari inkoko y'inyarwanda urabanza ukayitogosaho gatoya kubera ziba zikomeye. Urabanza ugatogosaho gatoya, warangiza yamara gusha ugashira uruhande ikagira nyine nko guhora. Yamara guhora ukayishiramo bya birungo byawe, nanone ugakora marination y'iminota 30, warangiza ugakaranga. Yari inkoko y'inyarwanda yo ndabanza nkayitogosaho gatoya, kuko hari igihe wayishira mu mavuta gutyo ntize gusha neza ikaza kuba ikomeye. Ariko ubundi irindi banga ryo kugira ngo inyama zose izo arizo zose ari inyama z'umutuku cyangwa izi z'inkoko, ibanga nuko ushiramo tangawizi n'indimu, bituma inyama yoroha. Iyo minota uba wayishizemo ugategeza nk'iminota 30, uko inyama iba imeze kose iroroha kubera tungurusumu nako kubera indimu na tangawizi. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe na like. Ubu tugiye kuyibika iminota 30 muri frigo, ndayikuramo mpita nyikaranga. Ya minota 30 irarangiye ya marination. Ubu ngubu inkoko tugiye kuyikaranga. Murabona ko ibirungo byafashemo neza, ni sawa. Amavuta rero nayo arahiye hariya ku ipanu. Tugiye kuyikaranga. Inkoko yose tugiye kuyishira mu mavuta. Turajya ducunganywa no kuyihindura kugira ngo ikaza gushirira. Ubu ngubu tugiye gutegereza iyi nkoko ihindure ibara ise gold, nibyo biba bisa neza, iba yanahiye. Ubu ngubu inkoko murayibona ko iri mu mavuta,
nka nyuma y'umunota umwe ndahindura urundi ruhande narwo rushe. Ya minota 5 irashize, tugiye guhindura urundi ruhande narwo rushe. Narwo turaruha iminota 5 cyangwa iminota 10 bitewe n'ukuntu inyama ikomeye. Murabona ko isa neza. Turimo guhindura ya nkoko yacu. Rwa ruhande rwahiye, reka duhindure n'urundi narwo rushe. Guma hafi y'inkoko yawe kugira ngo idashirira. Ubu tugiye gutegereza indi minota 5 n'uru ruhande rundi ruraruhiye. Murabona ko inkoko irasa neza cyane, iraza kuba iryoshe. Mukomeze mukore subscribe na like. Inkoko yacu turashoje, iraryoshe cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye. Naho ubutaha ku yindi video. Murakoze, ndabashimiye.